Acara ini disponsori oleh Pemirsa pengerau Rahina Jagat Galungan nenten incapang pikulihan majeng para angga sane nyiagayang jasa penyeberangan nuju Nusa Penida, Lembongan, wiadin Nusa Ceningan. Santukan ring Rahina inucap keuningin nenten-wenten penincapan sane dahat akeh membinayan ritat kala pengerau Idul Fitri sane lintang. Kepala Syah Bandar Wilayah Kerja Sanur Iketut Surat Nata Putra Mausang, yening kewentenan penyeberangan enten banget ramil patas kadi Rahina sekatah nyane. Kawawahin dawag Rahina penyajian Galungan kantos Rahina Uraspati, wilangan kapal sane memargi rata-rata tikang da sekapal. Kekantenang wilangan inucap, nenten mesai sareng kahanan dawag sadurung COVID-19 ngelimbak, sani kauningin manggih rata-rata 54 kapal Rahina. Selanturnya nih indik kewentenan penumpang sane nyebrang, madue rata-rata siu 500 diri Rahina. Nanging ritat kala penyajian Galungan wenten siu lungatak talian penumpang. Pamekas ring Rahina Galungan, wantah wenten domas diri penumpang sane akehan rauh saking penumpang lokal sane muali ke Nusa Penida. Surat nata ngawadarang majeng pengerau wisatawan mancanegara Wisman ari tepengan mangkin akehan rauh saking Australia. Sane ngawinang nenten banget akeh Wisman sane nyebrang. Dani talar ngawohin durung kepanggih penumpang saking Asia. Lianan punika santukan ombak ageng ring ajeng gate Pelabuhan Sanur mawinan makatah penyeberangan kawah ke pesisi ring ajeng Museum Le Mayor. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.